Volume kusande. Utuma volume kwali. Rastafari the music soldier from Chapare to Kubriko. Azande Azande kindo katerangaya. Azande palanga polo kanerangaya. Azande kindo katerangaya. Azande palanga polo kanerangaya. Azande kindo katerangaya. Azande palanga polo kanerangaya. Azande soya azande kindo katerangaya. Azande soya kani kindo katerangaya. Kani bakindo atalo boli kindo kanerangaya. Kani bakindo atalo boli kindo kanerangaya. Kani bayaki tadeyo sasa kanerangaya. Kibawani sene froni no boro ndunduko lize ngino Azande anidu aboro LTS midu imano roja na chigrebole na gani program hana manga ranzengo or sometime raigi mo froni ona gusa uroni aina bakari maraga kadwani noni na before mi nukumbata yo minataka apologize for no boro nuko ngai ba chadu nga ani mangishore ba badulia pai kulia pakara pai kikuru kuchini aniki pasponde kwa anime aina bakarimbara gokadwane na anada kahumbu kwa doroni ngo grono bogoti chironi ba chipake bigu program ne so chigire gole mine janga dungu pa gete mini kasa danga ka fori chance fo bakumba samsana masia kufisana foroni kuchini anikini kama kombata yo na gania pa anasaka ogronika keka pa ogronika sasa na he tapano no moino ngawe Facebook ya makiso live rogoge platform especially ko yuzu kura linki so ana try gani best kayena agwa pana peka froni wai mangiani hene so kachidunga ona jana wenenga oneke ngapa chu comment biro ko Facebook le ngona jana wenenga ona jana ni wenenga minataka apologize ngawe anu yuzu the other means ka broadcast ega pana frali pa froni because technology na dumbata na chima gairo wale kine YouTube na manga sunye na TikTok so chogo pai tambaye masia welcome. Yes, bakare tambaye froni dunduko gani apa ne yana ne dedede so wakuna ino ni pehere chaduga goduka na manjihe siduka kurakara pakie belewe kajena dunga chipane manje ya chidu ana bi ulile gbara me ka furanga chipa uguru beta pongo guna sisa otado shishi so chidungo gupani ye nani so tambaye masia woni ni he masia foka toni but before andu kumbata minada ka hombo pa drono borondo kwa Azande ogroni tone kebirani awale no ogroni nike kusa kebirani kebigu program ne ani yekiane na ndugupanga we anekpiyo mogani aboro anekpiyo mogani lingara anekpiyo mogani kirigi paboro na anekpiyo mochirani nga Azande na ana parafumboli ngawe ogwa fugana tunaka pehenga we Azande aniko dichirani ya Azande anesedikani kasa chirani chingo bundo gwa pa anafurade de froni vunhana frani wo gole kura pa kina hona ya katoni sometime chada aboro frali pa na chada ngaboro ngote and difugana ya Japan ke kapeka hali mene chinga one of the sensitive apai dunga bora adan ka frali pa haya but chinane ani fresh papa bambuka na yawe ho zanga e fresh papa but china depending kuchumwa ma frali pa kamu yeka frali pa hana nyomuse na mungororo yo rupa kura ano kamu yeka frali pa ha rogo fugo koyo rogo fugo nika yena kwarakachise chama manga dig pale neda ka pefro no boronunga aniyeke ane na nyomuse chipa ka nyaka sa Azande na kafura chupa obwa pai mangi vurugani lingara na vurugani society nga Azande
Aneme Azande one ni no bodunduko kuchugu title ana mangi baro flyer ka poste organic usana hana sana hengawe ubetoroni na fologo pamubuli mwanamanga burgani lengala igorole on moino ho ogorona janga yo ogoroyo no ya anika pefro na magia ha wale so pa mingi ngawe ujuma sisire na omu nga jama nuno kumba ya mangi vote of no confidence parliament yo agwa borona vote about 400 and something MP kuchini ikiri legally kusaya kigale sunge speaker nego pangane ya warenga speaker ngaga South Sudan ite national parliament so ima shokura borodil mani ngangane aningerele ko from Mundri and Murungako so usana hana sana hengawe oni gina jamene ngana please me danga onu misinterpret go fugo minika pehetere lengo dungani wo kura boro bihe na ndo kupangame wadwani nga Azande ane suguniko likoricharani okay where do you nga as a speaker of National Parliament of South Sudan Elia represent Aborono Boyodunduko, but particularly Kinikada Kichigani community Kangera Dabazani no Boyodunduko, Li Naduno Borodunga the higher Saraki, na represent Azande at the national level. So Nego Pangame Elia representirani nga Azande Ropura Genikia, Otaban Hayasana and getting Botu Mungari Azande Chikidungame Azande Erogo Kini the position of Ringaranga South Sudan. So, usana hana sana nga okay walizo ya wale. Alright, lina do ngogo boro, ngogo kiki paboro na duberani nga Azande dio. So now what is the way forward? Do nike ye chingo foli. Kada chuko position duli na nene, wala kiishi nga position duli na nene. Nogu wesana hedu hongawe, pari mungi na abore dunduko. Yorule agumanya Azande anina barando nuko mimaino ngawe 90% ngaga Azande naida zeda naida koda chise naida aboro sumusa wezogo yoli aborokina na celebrate na aborokina rago ni bane chio kani sunga kangira ye nego pangawe wili division kina mwengi rogi barapagi gibale aborokina na celebrate maidi zogoli na aborokina rago ni benechio mbiko aninga gwa aboro pa mangani ogoli anosungu ke binwai behavior nga ganga aboromanga especially ogi panga gamboli ya makosa fulani ngame ka social media ka mwede imwai kamade ke ine gine nice ogoli ngara rogo community musungu ke binwa aboro afra rogo social media ino ngame hala aborona mbarago wala aborona mbarago te so anisungu kie jorule kidunguna ku data du berani kipangame betaboro na gobe ina jana na ngodiyo yo en betaboro na mbarago ngodiyo yo bado kusana hedu hongawe Azande go koda chise na go nyomusa ana sungo ka preacher de yamu chandu kumbata yo kuchuma ane behaving ame wa inizogoro miki celebrate when izogore muku celebrate nego panga besa nakaraka chirani nga tit for tat for how long anika continue go Azande guyanga sana hedo hongawe yamule godudu le frani na barandi muko ani yawe enough is enough ani munga gipare chidaki ane mama misale miki misiro but ani ya walenga equal and my experience wigitana and my experience go pain na barandi muko so yamule godudu frani na barandi muko ngaza nani yawe okay kalas ane sebin kamongo pale ka move on bambiko ani mobigo apale duduko bono ho kanyame udule nga enisen wa manko kule pafu kule nite so chino agwa sasa na he anadeke kasaka hane na anadeke kasaka hane na gondo kupangame kazahe chipa bogo na pai nikando da barani
Uyangara pa America pe from no Burundi ko Azande lize ginongo gura na gyane awore. Gubeta boro kina ho ni kandu ka misinterpret gipa magire kini yame wo Azande zogoli. Azande zogo nunu kumba. Ogronine oni do nada ke na bakare pa korgoli ngara Azande. Oni do aida ngazerda korgoli ngara Azande. Sangawe zande ho wala majority do ho nduka vote kazo konon likurusite. Paidu ya vote at the national level. Namba ngaga haki nayo kamaida mone kandu online mone kandu korogo database mukubi lima go MPs no boy nduka na vote no free ikushiriku sayo. So ejero le betaboro kina honake ka parogo social media Azande kushiri obo apale, please, that's wrong. Kana achiga ngawe kini ena bobole apai korogo gani community ya Azande ho ndo wareka kusanunu legally kurisite. So nge mobuli modu mangi yo at the highest level nage apai mwachinda kuchinene decision kini mangi ikinizogole kusai. Imoino ngame gubetroni raga ngachironia onoka kusa allegation onoka kusolika apa but ono kusina kinalengo kipenga fabo chikogine abure ni chionani no bro na celebrate oni ni panga me celebrate na celebrate anga when celebration nganite ona ena kina mushkila korogani community because the more ma celebrate kwaro odun ni robo igitana dego panga me muzatu nada kinavura robo community wala mudule nada gogoleraka go community. So chio gwapa ana sumo kini digest na kini yame mwai kanuro ka approach gipale ka fureli he zanga chikuru waka nyame anabishara pa na wana wala na bishara pa giborole no aniye ka fura gyangiri aniye ka fura ni wogo aboro nadaka zahe chipo guli better bubale pa abora apeka hawana behave gyo chipa gipa mangi leno bodu ka the national level. So chio gwapa ne yani anika fura paha masia anikatona by the way borona sana chipa linki. So mumu asadinga ka attach ga link kuchi wina. So groni naida link please nukebi link chiku video re chiku masia nada ka fura wata do nada ka watch ha nada ka fura so mumu link yeah I don't so, know mumu link chi na ngaga YouTube. So please ogranebira na ole kenyawe munada ka join ki discussion ne paki na mbaro made ke kape for advice for zahen you're more than welcome. So chogo pai mera kape from. So masia tambai kadwane omini pepe egerule dunga pama manga rogo sadi ngaga mobulimo and aboro ogyo na barago no ogyo na baragote. So kuchigange rogo payo mopenga frani why bimo bupale why chomangi nagu impact ngaga ha chinka manga at the national level or rogolinga ngaga South Sudan and then also bigani community bemiko bupana daka atache kuchigani community bemiko ana mwe bimbato gobole politics ni mangi dabarani ngawe ni so kubora kya ya filani nando kazo kaya kazo gari uminika karagachira mkiyo foyo bale. So that's the biggest concern. So mpenga frani kuchwa bimo mwachinka affectrani at the national level rogopanga garingara and then also at our community level tambay yeah bagare tamba gupadu honga menika pehe ni afranga kubogwa boro na celebrity watadu gwa boro na no rugo kote chipapa gupanga izogolite bupaka mipengame wodudupa mubulimo munayala mekizo goroba and then kashinono dwa chine ogwa pale ana mwene pogwa pana manga odunduko kupoloyo guhedu hongame ani recognize pagali commitment kutigali lingara na kutigali community lima manga dungwa pafa aboro kiundo aboro personally kimangi apaya chipapa gali lingara ki represent gali lingara at the highest level and yeah so gulengo kupamba tapache do panga ane recognize here and then
ogwa paki do hanga kurowuli apaki na hongo gu lianu andu wene ngairo goya but mubili modu chikurale go chine yebe gupangame gu policy ngo gu party liduli rogoyo she doesn't have inanga yani le bon hoch po pangame li undo gali lingala watatu kamanga pafu gali community kuchunwa lia eda hatebe gupangame a policy sikina wachodo gupangame follow muna peka ha men wake yamba policy rogoy na terogo pazandi te but anene kalete kuchugupanga njiko kia ti inanga policy ani abese sinzili apa ngaga ngaga mubulimo so buburuka ini ni pape forania so sorry gupadu hongame anikini ngalenga kuchugu wepa manji ngame gini hedu ya dungwa bora yani IMP sina bodun ko yaru chini ka voting vote of no confidence so gupapara hare na dani karanjara kurogoyo and then tikidwa ni yugopa frani na barani dunko aniki gu side ngogu wena side liya monje no gu begbana heria enjirogoyo aniki learn kin here njani ka learn rogoyo and then tikidu ni yugopa fu ogwa boro ngogu paranga boro dwa wale nada kalimo mobilimo ikini wuliki pa kuchini so gyananga tin nga ben ki pa franch po panga ani ni he so muneno ni pehere apaki na homanji ngogu yaro chine ka vote ka manga ka impeachment kusayo so these are serious allegations so chipopa kupangame party watadu members yani kushia pai kuchiroki ni rukaruka manga vote of no confidence rogoroyo so it is also a history rogo like mia janga hanga kura iye mwenji kura inanga speaker wote but she's the first tina mwenji kuchili so nego kupanga paki na ho and then gini he dukani mwenji he kani wuliki he rogoyo pomiko wa allegation kuru kuchili yaro chinika MP chili so tia aboro nika bili kurogoyo ti dun kanya ndogu history nikanye kugili no gupangame umwali nikara kana gali political career watadu maybe bana kurabalia liando andu belewe dia bien position na bien belewe rogo politics bomko odudupa jigani ina zogara goduko ele ina jaro kuzokoro bariki na mo belewe so we hope ngame liebi kura position na bi maybe rogo kura department gura hatini so no gukura pobele du hongame woche manji wo gudulele agwa borona pehe ngame azande dunaru karuka manga gwa pale gure besi ni dungame fugo mungo dungo gure ngame borona manga gbene pa watadu boro monji pai so tikita dunga ipehe nga gipale du gipale no mongi tini ikigata kura pai kia kama ya tini ka blame ngame because of you komiko modu na monji gipale mongi tini chidu go wene pa du hongame ogwa MPs na vote na impeachile anga kina Azande ngayo na boyote maybe better Azande kina yo but again number nga very less very few so gu pangame kina Azande dunaru jene gu pangame izogoli gure chigunga mina chada ane dismiss kusaya nga zile dungani and the diversion dungani nga tabane omada ka blame boroni so you look for always for something else to look at and then anikibi upabia anga bamba tapangani te lima ema krogo politics ikizo ko dungwa aboro kiye na dungwa aboro kubali ku krogo politics imbuli kinaho lina moina patch papaha so she was the favorite ngaga member ngaga SPLM party and then animoino hodunduko so kati dunga ngame bono hosa bari kini ndufo resi watadu kini lobby popo ngame impichile ani jugupale lirani kusai so anikini yengo kana kuchigunga me so guni wena podulie mwenjihe no wena podulie mwenjihe fugali lingara na gali state nga Western Equatoria
gaha impact chindu de bolo wali na owa boroduro go mobili mogini poke wuli ki hebehe anaka jaha as an example of mino ni pemba tano so gure go papara ha lenga ka frach papa ha and then na kipe ha fuli ngame limo ino honi chili ha ngame o dudu pa mobili mo so inazo goralme bana kura gbeki na mobili wo gwa padulele so limo ino hodundu barugu papara hanga gukurowe papara cha dani fura chi papa hangame ka celebrate tunga pawo gudulele oguyo rago nangba chiyo nani oguyo harago nagbeni chiyo nani ogwa padulele ikini osajika kamanka yena defense measure kutini so guletini but gupadwa dungame ogwa borona celebrate ge Arizona kana hongo gu ya celebrate chini and who knows and maybe kura pakana hon dunga genuine reason ya bi chini ngame chingbangwa fora bomko apaya makura kuchigeli legboni kare ngame liana block dungwa pa so I can't be certainly sure but mima furana dungwa boro na mapegu pare ngame lia duye wokanya barrier tipo pokupanga kapura boro nunga kumbatae so ejahari na bodun kona do kupanga aningare kuchini keino eda ananibe ka learn chini na guboro ni kaye gini podo ni kama margu meme pa du mo beneda ka ngame gigani political party nga SPLM ne chitipa gu interest nga ga borote chitipa kena gu interest nga gu majority do rogoyo chisutuge interest dumko gwa buru ye nenyo ka fusunge fio ngo kina gwa buru ni kanya kana yes kamutaka nyano ikidro kusai ugure so tipa kupangame ona mongo gwa pa na sutuge interest so kupadu hon biada ka pengame gi political party nga SPLM ne ibihenga aninga Azande nga very stubborn and pagudo ngame ikini asajigu paya werenga ka mobilize rukucha tonga du kuchi berani tipo ngame ti ya wereke kaduna power iran. This is what is happening so kuno gwa burugi rogo mobili ko yebe I ne biji padu mi apehele because umeneka pehe kana chigupa 1 year empower gukura rukucha tunga and then tipo kupangame ani sovora dagbachirani so hotineka dani awale ngame so rukucha tunga duho anikidunga majority vuruwese mikotoria na zogarani then chinika impose mo enga korogoraniyo tipo kupangame ani fight gurukucha tunga urenge gumeme padu hoje chada ani rukuchirani na bombiko gupange gimna mangi dagbachirani na gwaburudu kutomboro yo na balere kachatu na amuru bate amuru ama manga hanga kilia ngame amia henhonga amenika sovora na aboro tipapa inanga political position so ukuma kimonje ngame okay kasiduwo gudulele yafunga position fuyote ogwapadulele ikini amuru ya furangate ya ogwapa ana sovora na nyana me ka gane zande dunoneki amuru asonga vrate okay and now tida ngame if the highest in a position for you but it is also in the context ngi pado mi apefuroni ngame yani SPLM na mobilize gupangame ka fu power fuguru kuchatunga ngo gudu kuchiberanchi pokupangame I dukulirani yani ukanyame ina manga ukanyame chidunga zen furani yani aninga majority ono kina guru kuchatunga duhona na zogarani sipokupanga ti imisirani ani tunaka sovra kuchiguru kuchatunga. This is the key rogoye tamboya tamboya masi chipago introduction for mohale mobi ani tonanga na ndogo pa pemo honga gini pa ya kushirichi papa tabanu kuchi gubeza allegation ana hanga corruption bali kana sungo kanjera wanenga ka yamba ka discuss go terminology nga corruption wanchi operative South Sudan wakini pablo South Sudan no bweru ndiko kono hane meneka ya onga innocent but how come ngame kineni do chatada chigelera working targeting ngame le mo corruption kini kakosa le roho yena ini kushira roho then gusana hendo ngame okay when kushira wale what is next hali ya chance fully
lindu ku court yo ka defend chili because rokura lingara oyama allegation ichiro wogule tukuchibigo why ni kushirira yes allegation dungani is suspended ima kusali kusali but sana hedu ngame hali ya chance for lindu ku court yo wala indu ku court yo ijiri ku court yo chipali prove chili hali linga guilty or not because kachidungawe chinikanya so wakinagule nego pangawe we will have to caution this. So, Rajino yena, sorry, me adaka adko. Okay. Welcome. Tambaya ba. Yeah, tambaya kadunani. So, tabani yawe corruption allegation in ijili kusayo. But the question do what is next? What will be the follow-up? Hali in kind of court yo. Need to prove gari evidence wala evidence kina bea in kind of court taking ya pamangile chidule ABCD. So please defend yourself. Or chinika is working a good kalas aborokini. So mina like salama nani. I don't think the anduku court yo and gu allegation on very serious. I think amzaka gida gu ogwa allegation ngo ya compile kwa poli. Singa some of it are very serious and then apaduna mangora ni manji evidence kina chini and there's no way you can defend it silly na gu overwhelm evidence ngo gu do chipopogwa allegation evidence kina chini. I don't think liaduna power watadu yani na gupangame unanduno gupale ku court yo ke win you don't think the system the proper channel of doing things because can an average system they have to go to court, they have to take her to court because in a before Muya for Boroninga guilty you need to give them opportunity to defend themselves. Because this is not a democratic system whereby she has to also given a chance to prove herself. Yeah, Gupadu Hongame Kasidunga ye from the parliament, from the legislature. Pagudo namanga ninamangangame hoya homamanga paninga serious ina. I don't know Papa SPLM party homamanga serious crime no gudulele. Ikini impeachero a punishment kina ya attach ekuchin. Sangame for example being a speaker a privilege kina hon go gulin inka strip ya beli kusai. This is one of the punishment. And then kurare bahangame she may have some inanga she may have some leverage irogo kura payo but gupa do adu ho bengame wadu parliament na impeachment so kura privilege kina ho ina mo strip ya beli kusai but I don't know how much it is but gude definitely ngo gupani do adu nga gambusa so no kura probably do to papa SPLM ngame the entire Ogwaborongo majority ngo Ogwaborotuna cha ministers kindo that race everyone is guilty niada kapenga clear so onaka para kusaya saka chidungame borokena ona gasti nani then tinika do tiningame okay because Ogwapalia mwenjeli crime dulia ma broke the law then she will have to face the court and then he end up in jail but SPLM mango gupatele inga very lenient to kutiga ya members. So Kasidube Singame Monji Pai, then evidence Kikuru they will just take you off and then that's it. And then animal dungu kura ministers but Mbatano Kusayo Gupara Dungame Weni Akizuro. I remember Linga Kurada Kina usually do what a Yakushiri, Kusigini Chipopogu case ngaga allegation ngaga corruption. But that was earlier. Before Voromani. But Gupakini Dungame gu regbo ana independence US government kinza kafumana na dunga $75 billion kwa pangame kasono salingara nani and then pakini dunga gu mana na ba kini limikro corruption kini so salva kiri kini bihe hukuma kini bihe ngame
kay mbo fursa abro ituna ka investigate ogwa pale, the entire government ni kadu in serious trouble bongo kinedo nali chugumana. Then Salva kini kushinji ko ngame any journalist cannot do any investigation regarding Gupana Njagaga Dora saga or do anything to do with that man. So journalists honika sana any minister or anybody chipopo Gupanga ka investigate Gupanga ka corruption. So this tells you ngame kamvurando ko yo mukumonja apanga mukuli cha mana ogwa padulele inazoka kinazoka zogorokie na kuraboro kusai kuparikin sikusai. So you will not go to jail and then that's it. Okay, Tambai, welcome Boromo. Tambai kadunani yani. Tambai ka join on. Okay, mungu limorofa gumeona ulimafrani na ginapaka penga chipa iya pana fresh papare, but specifically minada kasana ngaro ngame ugipamasha nipe hele ngame pahoni kama ngabolete, but lichigeli nga honorable what implication is this going to be on her image? Because alemeke akizoro kimi yame negipa imangili nane, I'm sure Lina right very kakura can defend the image ida mabo look kaya manga pa chipapa haya chingo guapa aboro nike bilinani ngame ya dunga corrupted. So what can she do to clarify, to get her dignity back? Tamwai. Chinga very difficult to answer her because minabianga aboroma nge kuchi gupanga gwana peka no gupagimie. I think it's much easier keshinya boroso du ye na pa genestiro. Chipopanga mu take legal action nani in the courts of law, but genga anafrachipa lawmakers dunga more than on a year or 400 or something. Yeah. So I think the best way ka gain gari muni yaka gain gari gine because me use the right term. Get a reputation. First of all, meaning how much get reputation dunga damaged there, because kuchireti me bonoho nga angel vurugu South Sudan ter kandara Tony. Bonoho kanya me udunga the best me for first part Tony rogo kuro group nga MPs out namanga chunga impeacha borore. Where in a mangere rogo in Tevoko, first of all, isananga chunga me South Sudan again pa in a money he go swinging Gesunyenga ka hold executive ngo kuduna president rogo gwa bonaran government ka hold you accountable ngame guheye my government is popanga chini mangi he gwa bona make sure nga chini mangi he gini hedu ye my government ga South Sudan chipa ha na gini he chamanga ha ye mongo ministers waraza to president ki samon ko kya me gipana manga du wara in the policy pa ana ye yenga minister nga peace kinayo Minister nga health kinayo, Minister nga education or gine. Ono munuka bingo education system nga South Sudan. Munuka bingo health nga South Sudan. Gine po ye mo ye ya hold of abora accountable. Aborona safa, aborona pi, gine mangi yo. Uni yo mangi ete. So mitimi go vote of no confidence report rogo ye na boyo dundu kozatu. Izatu kay tunana atio. Matafu kupanga iji borosa ka escape go to ni. Mia ngari nga perfect step kagari challenges do arutini wa year kire kiboro ni na gani share nga challenges but sent vulu South Sudan the whole system na bono beru rupa bono ho kanya na una dogi bore ko sa woro na manga war ko sa te sido tabano ni pona pesta na nga musungo ka follow social media ka observe ko panaisa yani one of ogwa do mi aduna curious rogo nga katraka observe ka connect links ka ino gini panamanga tunami mbere jubayo ke yeka da for years mitno ka observe gini panamanga rogo parliamentary yani gi conclusion ngame ka gari shortcomings do kina chini but the major issues in impeti singa gini ina bena ngame rie ye ki blocko gari panaba ogwa benefits na ndonga MP na shiny mana chio medical allowance it's down MPs no p ka bondo for treatment MPs pinga camp maybe data be somewhere number go bono kan for treatment sitting allowance there woni ete ina be ngari do ye ke ka block
kay don't evidence be yo kay vrana evidence be ngari block yo to some extent it may be rimonje, but it is the whole country we ngare ma timoshipo no yote gupana dumbatano ngame anzeme eja hen ne na resources shina ado agbelete ogwa hen ya mamoge janzeme na abafa China chipaka maga mana obere ni na akora ka ifefu a MP ste ka mana vrado ho a MP adumbatano nga powerful elected mina ngbero na mina furi ahe foro ho do ni nga sa mina do panga mo elected o do money na power gido nga appointment chada upaida boninga mingbero na mana musa portrete mina skero ki appointiro wala ki jiro ko sai appointment do so mina power do ko gine chara mingbero ange burete so borgo meja isunzunzu mungi anga gipare agumane imungi expa interest nga gari ngara boro ngara te ga common citizen te diori ko sai wala ina impiti ko sai tinga te chi popo go MP re ina la kari wo do evru South Sudan Kitvan bes nga perception nga boro baneri nga mona block ni ina jaro sai in pakari manje ninja u question mitimi mina bera nga kando against aboro nga over 400 gurenga mona west ga time rina na manga da tipio rina will kindi ka fight yo kenya na kando go jena ka fight yo gupamie ke binga everything nando kuchiro gupakari manje nga keribia ia opportunity ro barika bia opportunity ro ri esedi ka prouver fa bonga unga not corrupt ungo ko borna serve country ungo ko borna ga development ni more than na manga mi ngere manga ri esedi ka manga more than the only way ka biti go accusation abora manga for ngata nga ka perform the opposite ka manga the opposite of gopai ya pecha paro anyanga ka fight go borna na accusora was me do me abena maybe me ka pe guru apani do me na abena nga one stand question nga na Azande, what is the way forward kuchireti me before mo that way forward kora question kina way forward nika tunga the last question yeah so you do go back and answer briefly is papa in pakari manje I think it focus more on kamanga the opposite of wapa more of the opposite more of the opposite of wapa ya kizuri sparinga corrupt many more of non-corruption whatever accusation accusation need to na block open more ways for rina manga wani more of whatever ya singa hatare just do more of it aboronika recognize sini sana ka clear gari ka clear whatever ka senior reputation ni benga gari reputation ga damaged ni ka clear but me be worse things when you South Sudan I don't know so that is the way forward me can hear me do in rogue position but aboronika a way of handling things differently chidungo go paru kariya una swim against the currency ka fight over MPs there gari religious ne ka dunga very ka fight down kini tikido gari basically a fight kora pa kari mangye so refocus on moving forward performing service kamuga religious ngame yeah go pa ya pe akozire do ni pi go pomangire do pi bana kora ba kan ando sidunga re manyo ako pa ya pe police do singo go pa kami pe Tambai. Yes, tambai groni tunakipirani no groni. Yeah, wale grenga na frachi pa kupai political change na mwengi last week urgani ngara South Sudan kinkazoga no nga honorable Jemma Nunu choosing a speaker na based allegation yazo kwa nchipa paha na corruption na kwa pala na frali paha. Uli hapa kumba tabane mini mapechi tona ngane ani yekane kafra from the perspective nga gonye musena ka koda chirani na kana lazikini apanzunzu mwengi vurugani lingara na impact nga ga wachin ka karagachi vurugani community bambiko ana mobi hemba tano 2010 go history na mwengi 2010 politically che karagachi he chikie ka fetigani community da kwa aleme yeki apa majarani mikare because of that so bezu kucheki pa mwingire masia agwa borona celebrate awale munebia ngawe ina lengo byo ka celebrate wala ina lengo byo te biko chimamba anese dingo ka jenga ge perspective why are they celebrating all right
Why are they celebrating? Do they have right to celebrate, or they don't have right to celebrate? Tambai. Well, lengo kina ho is celebrate, but mo bie spaki na hangame. Kulale boke na ngame, boroke na oni na kagupa ngame, pa mene pa manyi foro. And then munando phone ni kini turn it down, mukundo phone ni kini turn it down. The moment munuka realize nga gibolde do na let it down. And then change kini monyo gudule. Of course muna celebrate. Gule kango chinite muna kanale ngobero. Okay? Gupa manyi ngame kura paki na omenangale chini kuchini na ngupa abora celebrate gipale. Menada ka pe kuchigupa pe mohongo gupana monji during election. So you know where liaru and then ya ikiru na baksono and then liki lose and then baksono ki win. Kura borokina ho lia janga gupale kuchiyonga tata lia jenga very serious nayo because and then likiru bele afugo kura ngame you know likidu na zinga ngame aboro yembie watadu aboro avutunga furute ogwa padule but gu position lia jihe tingba fani. So she did her best limo undo kura aboro goyo gu beta aboro and then kuro gu yaha then gu allegation ngaga lia bloka borore tene kadwa dungo true bombiko for some instance lia you know dungo apaya makura nga kana borogo aborodu prominent aborodu le inada kanuka bi reisi odo yani gupaya pengame lia mwenyi pangame any boronga iya boronga zande you cannot mananga kanuka bi reisi kizanga bilite li dunaka decide nga eda monandu wala manungate so kutigane bipai hopaya mangane wa gudulele mwine no ngame gimya paka manyi fare mukuni ka blokule wa gudulele mi ajanga kuchironga tata podungane te so podungane dungu aborona mo frak papaha and then inda ole ngame maybe podulya manga ya ma blok dungu apa ogwa padulele so mono keli yani ka ya alanga boro nukanuka biresi without getting consent you know this is a fact and then jahana cha muri mukungodo aboro yani karahe and then kurapa kin dubele ngame liye yuzuge position one and then menika for example okutugupana monji chikura regbo ginena do bakusono kini je microphone ka fora likini ka be microphone beko kini sit down like ka fora fuko kwenye uri gude dungako tunga jahana cha magga kuli Azande yongame kebiupa ngame muna use ga position wo gudule nga onitenga ogwaborona dukina side at the same level ona fura futironi wo gudule da baboro cha fungo gudu example te so jahane tiki aboroke mama kritini and then mukunuka biupa renga ka pegwe nga rengo majority ngo gwabora wale na celebrate gipadu mangire inga more than ogwaboro duno rumu poto yo chipapogo pangame da dunya izogoli kapeke na buro gwengare ngo Tambai. so yeah Sarah, the same question is in Masianani. Our Borona celebrate hali ina lengo pero ka celebrate and what I guess celebration gonna be here. What impact is it going to bring upon this current situation? Correct, but I can't do a good question, but I can answer her in my own way. I think Gupado ngawe whether mnamanga wene pa wala gubane pa mudoko mudono wa bonika celebrating or wa bonika ragonika gbanati opanu mwenye foro kurapaki na megi jenga in politics there's 25% nga wa boro nga gamuyo wala munando sande wala munando kwayo inamo and then this 25% ngogo nga confirma ina yine wene pa go yore come winning over. So when I fight it, it go 50% do babara ka win on your side or third in the side. So bono na right ka stop boro ni celebrate or can celebrating oyate. Gupa don timinga there's a lot of reflection shada ani manye na ri manya. Gupa don ga isungu kanyeranga ngame. Ogwa boro na celebrate
kota do gwa boro na ngbara do na gbenara go iweri gwa boro na gbenara go is it go 25 do na ri rogo thikan thini ngari na brakati ineri na braka mo I do ya do na ngbara go ngame do na gbenara go izogori kesinye I do uri question mark renge ka do ado hongare on kesinyame ogwaboro do na gbenara go chio tpogi pare inga go 25% ne kekekina ne plus more in mo winning over from the 50% do in between ne ile na ka continue go pari amanga on ke ridie ngame ogwaboro na celebrate izogozogori inga more than ogwaboro raga gbena chio akọ skiti kupanga ni my reflection ka songo ka sananga jaboro na gyo na celebrate pa izogori ngame gini pana mungi mi angi nwa gini apartment ka improve we o tengari ni ka take concrete action ka implement na ka reform ogwa weze ngogo na andunga wene ngae iliaru siniko luzu gi chunk nga 50% du baparare more of it into kurogu 25% ngogo yo karu ngone ya regardless so wo do see me kemi answer anyingo gupanga ngba mu celebrate ngba iya bona right beni ka celebrate even pavunga boro wo repoti bor kemi nga ka ya tinga wrong come celebrate nga tinga right popanga muduna ngba it is gumo ya celebrate ro or gumo adunga yo na ngbara go sipago panga me na pana manga fora musungo sane ke bingo majority worry because regardless abonika celebrated abonika na ngbara go ogulonika adunga na ngbara go but majority worry majority na move no go pama manga ha wara majority do against pama manga ke do against them kusungo ka reflecting ka humble nga tro ka sana bor ka move na wide do pama munye wo do kemi answer question I hope it's brother nothing else satisfactory, but what can you answer? Yeah. Yes, In addition kuchigu pale, pake na panamanga ngame ana manga research na kinano sometimes back kuchigu pa na dungame iya boro dungwa boro na frach papa hangame Oliado ninga speaker, liado na chance belly, and then gu chance nga hare, liyo na yuzo kina kuchigupali yani in a certain way. Ani angame kuragali apake na holi na monji he contribute kuchigu division nga gani nga Azande, and then ki contribute kuchogu apanga gu na monji tomboro yo ki contribute kuchidungu apa. Miara kapegi pare nga baiga. And why? Because ogwapana dungame scholarship neye ngame kijogu de papaina linando ko yakishia kina uli avuru tombro no boyo kifugu scholarship le uli avuru yembio kikatiyo kusai. This is fact gule kaboro denying that podulia na manga and chinga well known documented so ejahene gule nga muna create more inanga division watadu muna create more enemies kuchiro. And then gupaya dungame liya manga ro gupaya ngame aburu yembio duna votonga furuya watadu chinga meno ngote but gupanga ga tombro zimuna du kinarogo gani a politician ya. And then ogwapa mangi tombro yo beli kinarogo ya I have to say this very clear beli kinarogo yo liya ma contribute guregbo aborandu bishop andu tipa inanga pistok kutombro yo ana jamfu goli rogo fond lina advisable oni yawo ko ni mwengo garewe ewale ya and kitu nika biye ngame yani ogwapali ape kahare chinandu towards gupangame kazele de yengo kuvuru tomboro ya we know all this record kina wangagaha so ejahene aburu kini biheni bangli ogwapuru ni patch papaha ge ya aburu kina ya pape fuyo ge ya aburu kina na fura chipapaha then omunuka manga reputation ni wagdulele chipaparo then pakini manja ro gudule kindi zogoronga sunje will it be a good thing for you of course omunuka misiga sunje but tinika yeye omunuka bi upangame in the course of sunje guregwa madu tige sunje dulele yani ma developer enemies ni karahe because mo using ga position in a correct way chipangame ko undoga maburo no ko undoga lingarang bawe ne janet instead ma dunga wokenya monga enemy nga gaboro of course ogwaboro na benefit tigeli ina of course wene podunga ne lima manga liya monje but apaya kana ho allegation kana hongogu
na damage the reputation ni karahe no gupamia da kapengame. I don't know if this will be the right time fully. Chipo gupangame li initiate ngo gupanga ga peace da bacharani ngazan. Inga gani leaders, Inga one of the prominent leaders at the highest level, but gupame bihenga koraka madorogolio ni kara because with all this go mini wa election no manji likini luzu ina ngwanga na baksono balwete. Ina ngwanga gani many politicians do Dubai abuna soga. There's a reason. And then gure boch popo pangame mobia guapana kuru Patricia kushi audio guapadulere, and then we decided and as a panga kayene so yeah respond ngate so packing a home ngo nado gupangame aningare kuchini because legbo dudulere kapegu pangame gi inga kama penga fore chikura legbo meino ngo hote. So mbahangba ani pega gari inga ha fuli ligitili na ngame likiruka ino ngame bigi power mangari wo ino ngabe buri podungani because kurare bukana na manga ngame kamudu at the highest level wo gudulere do concept do ngame ogwapama na bodunu ko mama ngake na rurupai but ka boradu ngane ka pegu pa foru mama ngani gbegbene he mo ino ngoza tote. But it is time chipopo gupangame liye ka apologize for Azande chipopo gupangame gupali iyo gupongo gu mungili heki chikigbane cha Azande yambo pambo fuli chini so chidungo gupamina daka ade gu chini yeah taba masia ulbakumba sarawa bezu anabrata banchika kupanga ga celebration of our na celebrating awe kushiri kusaya na gwa pale but kuzeli simbale ngawe Azande dunga intellectuals bete do dunga intellectuals chenanyame aminga ogwa borunada kakoda Azande. They have joined the team of celebrating this without using that critical thinking ngawe waminika kurana as an intellectual ka celebrate downfall ngaga gumane. What message am I sending out there? Am I sending a message of unity or a message of disunity? Sarawa museking of Rani agwa boruna claiming ngawe ami nadaka defenders and I mean the kifas and but ikura whatever ka celebrate downfall ngaga uline hali ina celebrate ka kodaboro wala ina celebrate ka divadaboro mo Wogumine na nipemba tano na sini lunga 50 25 na ndo na mo 25 ado na mo ya gure already gupepenga 25 do na mo 25 ado na mo 50 do babare gure already nga division Moronga batano, ga theory le mwana wali mandukoni, but sana minasana he based on the watabani. Homa claim kini yawe monga Azande. You're one of the leaders, neither wenapa, na advocate for Azande. Umone, we will hold you at the highest level. Accountability ngaga mo chikia to ordinary Zande chigeni based another karaka, wala another kamanga apa. So, for specifically, cheaper area borona yamba chonga intellectual, but they're over celebrating this. Please, I know you're. Wala binakwana ne mukujire mwe hinana gupana mangame ana warikire kya borana benanga nga intellectuals. Yani intellectuals nga more to do with the mind. But as a kiboro anamanga decisions based on gani brain or mind anamanga decision based on emotions and can rubrika use bena and ka justify gupani munyi ka find reason ka back it up and when drive gani emotions ga gani needs na gani interests kashiduta bani ngawe gi needs na gi interest muna suppress watado ma allow me acquire hate regardless of me my PhD what I mean intellectual what I mean early digging mineka act batano in my own interest kuso doing na evidence na you can find evidence about everything the position em kusatiro ko boni ki Google find evidence I find out but it is verifiable evidence here. Now, the thing is, upamine sinegi theory brave. Honestly,
ka unite aboro tinandu kina kuti go figure ngoguni abora this unite around ni question it's not more than for intellectuals what are their interests kaini do ge pamina per kaini dunga the few 25%. And then mukuduna 75% na ya tiwene ngai go intellectual ke dunga na influence ke ta celebrate wala bro be singa o mubi kumbo mubi bora roete ni amombro, right? But ke shidunga wa bona support base inga 25% and 75% arunga na mote o intellectual really na more ground more clout na inga able ka withdraw bro bero sidu do singa sinanu kina ko tsiro anya intellectual ponko wenga intellectualism ne kumbo jire na kumbo panga because anara no upamine no ni per mina pick up at the core anara based on emotions monga rekere keyboard muna muna jire emotion ma acti mbata na logo yo mukunu ruka rationalize kusa na go intelligence do bana she do ngogo pa go to some extent education amanga sina try ka make sure nga ka shape ga emotional reactions but to some degree it's not break it down kasi ga interest no go pa mai da ha yantima bono binga borona surprise boroma override ha after kina bazogo wara area kidura nga PhD origin kamu biego decisions ya manga odu nga me say bu begin na da bororo na surprise na surprise mu ni nga me igibor kina bor PhD do origin te on mo biego pa mo ko poro ya ogwa appointments ko amanga ogwa pakwa plan he because gine is it go bororo na PhD nzonzo na manga gwa pa ogure. It is because of any interest in a surprise. It's not about intellectualism. Again, tinandu kuchiro. Mwa wale dungamo. Munaka make sure ngame muduna the greatest number on your side. Spopanga again intellectuals ane biongo wo. Yeah, but intellectuals do bubipa. Kumba mbrodu. That's why. Or not. Sorry, yeah, sorry, can interject. Sorry, can interject. Guruza ni disagree na gaya theory spopanga ngame. Yes, I agree with you. My money describe money different in intelligence or intellectual terms today. But by the way, okay, you're intellectual, you're somebody of influence. All right. The basic thing you do now, you have followers. Whatever you feed them, they will react to it. Because the so-called intellectuals, they have their followers. The way they react, their followers are following them. And the way you are celebrating, it is a celebration of division, it's negativity. All right? So, how do you expect now, supporting no more? Let them just agree and clap their hand and go, oh, okay, that's fine. Because okay, I feel not celebrate. She can tell them something too. Kuchini mukuni pia walengame gipangaga aborofila na aborofila chini dikina kumbata. That's what means anakusanga hene. Because chaninga guboro umaya bachoronga leader or intellectual, but ngapamanga ugule. This is the time chada mu use ga intellect. Be wise. All right? Mudu nika decide hal gipare chiji wala chindu out of proportion. One ga leadership nika zahiri nezato abonika giporole wafile na mwingine wala ano niku pelewe kazahe chibaja hapa na mangare kuchina aborokibiro ngame roboro ngamo yora pure leader. But mumane na anezato nga you just blowing things out of proportion. Is that a leadership? Would you consider yourself as an intellect? That's the question. Okay, Roger, tamboe. Gupana mangame. So what can I buy now? 9. When it be 9 was 6, maybe be 9 or 9. Why more be out or gamma approach? Me no gamma approach again at the meta. Sorry, me cash when out when it be a gamma approach is a better way. Or okay, no. This is my approach. My approach is whether Ogaborona celebrate, whether Ogaboro Pragonibran not defend the league. Neither of them is going to bring something good for our interest in the unity of Matirani. This is my approach. Neither of them. It will prolong this problem.
timang baka kin ogure. So Yes. one more big approach our approach again that's not the right approach. The right approach again ibari ko sande I withdraw ami celebrate kuraboro ye no goni kasabgan interest. Again, see me understanding the problem I'm in attend repeat because me not try the core of it. Any problem what I celebrate or celebrating or sinando kuchirongo gumonga the subject because whether intellectual or again Abonica celebrate Abonica night Benarago. But what is the number? What is the percentage? It is just a fact. Can changing what come oh Gibora you can say it, but come guaranteeing anga active war or nika step up kidunga intellectual come guaranteeing at Canada Tony. Come guaranteeing at we come guaranteeing you have the greatest number go na bigu rengono go na pa mamanga ha anyanga ka win everyone ya pura burkina ho come winning wote mi ma pedi par breve mi kan na krege theory pere sa dal baba ko sa go No, no, that's 25% clear. 25% karunga na moria a intellectuals yo a PhD yo a krekra boro yo wiki paki 25% nga da mo kini that mu kuvure tifun keni rwana mo teken support na rata but gimi dol gorando dunga go 50 de Monakambu yo ni misilidi yo wara mumu iwe na perform more greater number of people. Sipo ponga yini adanga wa borona mena besi no kumbopa na adana perengo. Shidi ngogo pa bere kemi pe bere nga ni karakter bere kina ko sini biko. Tambai. Kamu davara doji ki question eh. Kamu davara doji ki question. Ni majamo. So anyway, pakina mo Yeah. just okay, Masia, go ahead. 1 minute. Yeah. Panama ngame, you know, it's good to analyze here the way and behave. Kura braki na aduna mo ina input beyo kuti eja padwa na peka hale. But when do adu hongame anafura chipapa eja pale kini fugani opinion kutini maybe paka na yo dunga the best way, okay? And then Chia chipopogu pangame ani learn gini henga bagbane pa then guboronika ye niki bigu pangame oh gipare monji wale you know asara wa furach papa ha wale so there will be a lesson rogoyo guhedu hongame meneka for example kuchugupanga ngaga bakusono remember wa bakusono ye kindunga governor ya mwiko nga governor and then go yenga independent candidate and then chama imisa SPLM bomko gupangame ya idongo gupangame any independent candidate yete inede gupaboro yeke na rogoge ina SPLM ina chapter gupoye monyiko na ningame ya funga manafuko tipa any development uru Western Equatoria te bombiko gini kaku manji ka succeed kunu manji gupale ka succeed that means sinaka donga hard for SPLM member ni yeke ka zoga kporo because you know with all that and then pakini dungame ya mo wosukali mo bako sono ki wosukali mo konga ni kala heki jiko ki bako ku sigini ku detention but surprisingly ya kushikoni ya chindi azanda chindiko kunaliyo this is the difference kuchugupango gwana peka hale ngame muneka do nogu logic bero lenme moko wina boronani but it depends and it's really the way you present it, okay? Kurare bokina ngame you know when I forgot dung baro lembe moko wina boronani but kamoino ngomwaka present heya mukuduna wena poliro nga boro wena padulere kamoino ngomwaka present heya then it still munka developer enemy sikuchiro, okay? And then naka mudunga guboronga smart leader nga smart mukini gupangame there is a high number ngogu dwa wale na dunga agenesiro na opposiro na mongo gwa padulere mose dikare fika sungo ngo kanjara nga korogo bisiro biko bingo chiro back and then kamuduna ngogu boronga munede ke winya ja borodulere you have to outsmart them. That's how politics work. Mane nganga kajia haja ngame kasidunga borona sogaro mose dikaino ndugu poni gubole sogaro tini mukie kasajika fix gupadulere barakasidunga me borona sogaro mukuni pie kutini nikpipai
and then kini je kutini nga kini jini mweni nga ga enemies do. I don't think maduna majeni support when kama ngame ile muno kange support na kana mara, because that's the only way mwenye makamanga na mana manga kuragani abora manga, so nga inambia abora na kana mara chipo kupangame mu support ni ogwa padule, but muduna logically ro yonga ka wini ga boro mind. This is what every politician amanga, but gupakini do ngame kuragani abora kina ho ye ngoguyo ye nenyo ye inongo ye limongo politics mbatano te, and chimbango funi chipo kupangame ni kupanga gi position do ninga hale chinga very powerful chipo na gini wedu can use he na gini podu can use he na, so mina pegu logic le kuchigupangame dagbachiranio wa bakusona doare wa burkura burkina na sogo ka soga, but you could see that number was small. But so, compare kutili anyway, yes, we got that, Masia. Yeah. So ka measure hakutigeli ngo Nunu muna bigu panga majority sogoli, but ogwaboro pinyo muni ini beteyo. So these are the things, but li do ke ini gupangame aboro na sogoli spopagine likiesa jika fixe ni chili. That's what minada ka add. Well, for the team, I would disagree with you on that point, because Hana Manga. So mununga koroga comment, mununga ogwa borodu rogo na birane rogo Facebook comment azalinga faninote. So yeah, minayame for the team. Okay, minikagida mufuramba tano minikando koroga comment. So michimi minika disagree na matuga menda point mwenye muhimu ngame gele ya nade gele ya supporters angengate. I would disagree with it, because ana manga officially statistic data ko prove it. So kupaya do your best in speculation ngawe ana andonani. So until we have proof, scientific evidence ngawe, okay, this is the amount of number supporters do bury. Well, I do bury yaboro back soro zamaiwa, and then from there we'll be able. But the easiest way ka inu ho ngwa political ogwa forum na bodu dundu ko dwane rogoyo. So you can see from the comments abora comment here, okay? So that's why I'm analyze here. No kura burkina ongunga kiki, bambiko gipare nga very sensitive nga waduka kacha dungame ko bole juba yotadu yembe mon ka fora wine. But gupaka me pe foro ngame, it is known nga gu number na sogoli is bigger than gu number na pinyom. So gure kango tsenete. But iyo ngonga ki bambiko enda ka forate bambiko, you know, situation ngi garanga sab. So munuka nuka for a wine. Serious. So anyway, basic agapai fran lipa ha tabani grenga ana for based on community level. All right, ana for based on community level. Even though the disagreement with the Batirani as a community, but the bigger picture doroga fran ngame falisi maybe hengame our interests naga Azande. Why ana present chirani rogo platform rogo South Sudan Kenya politically chinada ani duyo rogo abono bodu ko chana adu ya, lakini gipale chema yasa chama karagarani kusai nikarenga ki weekendani wale pana atona nani ngame li nadu ngada highest ranking from our community at the national level in the government. Me apenga ngame na support it. No, I'm not saying that. I'm just speaking from that perspective of representative. Alright, but Ijlia Kanisana Chirani Arenga Azande, who's the highest serving Zande person from our community right now in the national government? Sawa, Monebie, what do you think about this? Yeah, the highest Danikado. The question in our Tabani, do you know because Labradunga representing interest in Azande, but automatically why politics among South Sudan is a tribalistic politics. They are doing Azande at the highest level, the third. Taban Kuchi rank is government system, president, the Belewe, and then Linga the third. So when you Kusai, Zande Berani at the highest level. Yes, we do have ministers, okay, but into that highest position, we are not there anymore. And Kuchigangera Rogo Payo. Are we losing here or we are not losing? And if so,
what do we need to do to improve, to get that position back again? Number one, kasi dua kami kado jibere about me kan sagara ngai. Gupanama ngame, the entire South Sudanese are losing. Chadwa betinga anita. Even our border opposition bro Roger, but on who common citizens, on bogo panga in our representative party. I don't know whether it is based on where individuals do what our Pamas and Apena policy doing a party in a kaburungo. I don't know. Chidu do me singa hesitant. Can be judging Ninanga right honorable Nunu until Mine deciding our challenges now because Kashinunga kinani sanga wengala bodo kumane, na drogo kumane. Kaya providing us service here, kaya unonga bora, kasi duanga something is wrong. But kabadunga dunga me, iyo waboro no bodo kumane. Ya kwana, oni go sungo zereji. Iyo waboro no bodo kumane, bono na provide service for common citizen te. Kanara toni, ma paiki na ho. There's something, what is wrong there? Gini poduyo. Gini paduyo. Parking our set of any said Kano. So the entire South Sudan is now common citizens now lose party. Our in Paka any money again go position. Me our movement go to Honga. Yani me discover Panga Mongo Gereki Borogo power do chiro. Chingasa on Moinongo Hote. Go pardon ngame kageni position ni wara kageni influence tinandu kina ko chiro mu beta chirombatano mu improve chirombatano mu kuniru. Anyways me kakatin to gupamina kapanga the way forward chadwa maybe me afranga bulletin Chado no chado kusa gupasha idahangame aboro do na common interest. He donga goal no gupa abora work. Abona aboro unite. Abonka unite over what? Aboro unite ginen by yo. He do muze any Rwanda na pay par last time. Gako credit. He donga what is the common interest on amanga ha? She do not drive run only unite. It is not on by yo. He perani go munjani he. Go gola na work towards ka unite ran na bena na gani spirit na bate. During Goodway, but more apart of home. Apart wa communal farming, a borona gratio kanuka hanti, a borona so kinukanuka nona binonga jabore, skidunga golunga aminga, boronga gazereda, minan towards zereda, but gigane, there's no concrete thing or good do. Now unite abora unite around it. It's not just by an unite, and a unite gomonic body. And can you the younger na hearing out maybe farming projects ngogo nika connector farmers in a year what kind of can have farmers kini buggy in Biamana tinisa alone naka unitable. It is about empowering ourselves. Gupasha da animal he ngame and like a position indirectly. Indirectly how? It's not unempowered surrounding economically. Yani utimo bia ugrondo western world yode mwebinga Indians or community ngo guyodunga financially strong inga very powerful, especially robawa Canada inga very powerful rogo political inanga system ngaga ha gopado ngame abor empower yo either on empower yo as individuals wa dwanya ansungo kinizaki projects nga kini project karane ni ka generate income kini mongi employment for aboro no gweni ka unite boro or anaka boro na mo bopanya tini nan on governing guy buko kola boro kina na wo asa na ndukun fo ya kwana go pare ka boro try he an kiki ogwa kumbare ina griya da baba be yo ina command be ina na ngbe mo 7 king be Uganda ke ki sanani tina do boro gona abama na mboto vrama change ki Ghana. When me and Kamanga going at non-violence resistance. Gubolga Mahatma Gandhi Mungi na Badungwa Boromungi, Gagini hair, got honor resist the bashing again. Musugoni Ukumato there. Anadanga Yapano Goni Ukumat. Anna Song of Ranoniate, Anadanga Bazo Bariate, another year party, but Boronho, because Boronho any more military te, Boronho's out to now vote football te.
Boron hoza na iya pate gu papishlo ngine ana focus ri patirani na kina gani zeleta o gu pasanga ono gani boundary dure kirikiri na baha no gu gena na connectirani ku juba ana danga foda bangba ragate ana ka so pagani bino kine na ani e front ko na ka continue ka so fora ka manga ka imo tironi on do ahead nani ana ka fidironi oni gbawo me ka manga gani besinga giringa ina dure kirikiri na ki votirani ana danga fora ragoto urpundu ni poeti ya ko na ga ani kide waridu kiri mofu ko ene ko sai aboni so pogo e bino kini commercialize ga ya agriculture kini sapla because guringare kanya na kan so body wala ani ni mi o ko ma ka change akwa agumani go pado re agana na agana sen system de inima sete ani focusing ga ritirani rigani kindo ri go boda do re ngame bedana ka gyanyote gipado de wa bolo ga kadiso on bu pa fa min ka pape mina pe he on bu pa fa ketinja me hekina tini me munak batrona antibility on gyan me Azande on kick bakitroni nani on ndu wala Central Africa will kick bakitrona antipokini he ka banda kino goni territory ki banda kine nga ene ko juba on ka supplies goni ni ekweni kino goni kindo on da frate ka boni me convert pa fraya e will pate kido no goni kindo on ka so pogoni bino kini commercialize gona kini supply ko juba kini supply over kesinya on ka ni ka build ki power ni sononi otadu ona magina resistance ni on kia on no goni petition sanga abodu go passa on aida ka tuma baso gota on ada in sorogene froni in sorogene enne ko wawo yo ladi ko ene kimanyena zelete number 2 on ada peace mbagu genene on ada nga iyo wuni hete e japadu were okay so ka focus goni farming na goni kindo kin ka empower tron economical ni sanga mun kebi upanga ina ka tagbara gbari ni yara ka promotron ka for position front ka ni sanyo tidingo go strategy simi wakando nani well boromo tambo asipaka fuga strategy tapana na frane ka asha ideas bunikanga anajaha but agwapa pege mohane beteki na ho yes ringale makamanga lakini ukuraki na ho boromo kachimengote sanga we kani society nga South Sudan especially government of South Sudan yawe chenga government nga hume agwapa mape here yes it can happen it can work chama manga sunye ntia munipanga we mahandi Gandhi kwa succeed begine international voice all right kwa succeed be because why kwa practicing non-violent international community because in follow kona but why that gani situation now why apandulize South Sudan ya dumbatane in the picture bongo Guinea ana dona resources berani module ni pehegi beli ngawe gani resources ya mabaga kusa ya marente for the 99 years nikaye ana South Sudan say no ipate so mobia waringa international community interest beyo nani bolete biko ina manga swinge namo based on the interest ajaringana na japanga me ina ma Rogal Jazeera BBC CNN wapani mwengi kienani ga burikiko kwa pale because they have interest there. South Sudan for the last probably 5 years kama pana manga yo wapo rambo mupingo ini na roga even kandara Al Jazeera chena dole na inapa but ina yona kwa pale because imo ino warenga the international community imo ino ngame they don't have interest there wa hen now do berani wa resources not berani ma for China no board the current government mabaga no board for China so that's how it works so kama mikachidunga me another kamanga po gore trust me golingana rakaruga kumana sumone yone aborudungo iyo dunga na jaro gochio kamdabra maya da na nvale ngamo sumo dule ngame madaka katapatate ine ki megumemo muno makembatana ngawe we are humans or we have emotion nyamo module mukunu sunga wale ngame mada kamanga borona bot na pate borokini bali yo ye midule ngago mende kini imle what will be your reaction? Of course anger. And the anger will turn into violent. So, the theory, yes, it can work in some society, but right now, Faranio, my brother, that cannot work. But Mindu nga interested in. Mina. Well, anyways, yeah, go ahead. Yeah, I think gupati le minika disagree na ni Tony bambiko gupangame bambata pangame
wogupa kuna ene ni pele ani do ka ani duna common goal ngogu anada ka achieve he ani kinu kamanga unity kuji wo moino ni pehere gupado adungame azande mandu molimo krogo SPLM for all this time zande hona na bitro SPLM te ora kili mikujumboyo kindu sachini ogwapadu lelete we tried our best but anikini bia olenga the system itself is against us kapekino gwengalengo no matter how much we try kasidungame muna organization bero mukini yame malenga ka employee muru korogoyote modu duna key bero manga it's because the decision dungani gupana manga ngame wadu gani current governor dule nga badagbo kune ka unite gu western equatorial ya unite kune ka unite rani ya unite nga Azande but he just need to find where to start negipado anapere bonjirani gochi kupanga ga politics sangame wogusana yamuna sana na ngame okay gini Zande du awere it doesn't matter wonuno aduyo gini western equatoria benefit being at the highest rank close to 0 or to none. Okay, maybe gulia scrap ngogo gwa undolia no undo ka unda boro maybe personally watadu gulia pa but anga meje wo position ne liali ngo ko yuzwe kama nga meja pa te but kelia monja manga no gupangame ko yuzu gali position it's gupangame either ka unite the entire state and then it's gupangame keep find a way forward within the party policy ngame jiwe dulele ko undorani nga western equatoria wadu wakuna ino ni PR guhedwa wale berani sangame ka find peace rogani rago and then anikindu back ka sopobino and gupame apere Azande maga back ka sopobino because the situation itself ma force bora wale ngame kura way there's no way out mudwaka mun ka sopobino ka ligo wiro ka yani chipakaraka gulinga gu situation du ya wale so anaida be state ngame state provide nanga security for aboro bomiko gupa animandu suro gwapa na manga batano ngame oni dunguna chironi biata asekale bironi inika joro ni ki iminoni ki ame amini bironi oni limi kumvonyo ona andukan ka sovra kuchukuma gulinga guwe ya manga rani nani kini na kuraro borokina ngame ina kurogu de kina ye imo yanga ina kini rogoroni kini ndukini faka ki furoni kini oni voho oni kitaka avoda kini kano furoni so kini jisuranga ga hakini yame ye bironi ona orduna kaki and then bimana oni ga rebels kutina because of the number jahana amanga but wali tima tunuka sirobeyo because mana na amanga sunjo kuna gupana ini pehere mana nzeme belewete ima baga nzeme ni advance for nando alisa 30 years ima baga in advance so kunzeme yajbe here inajbe heka pegu bapenani gumana ye mo yuzu henani so no kurapa bele bangle ni gochini ngame gupa MPR chinika ka impeach Nunu yes ogwa privilege singaga MPs ogwa mana chadunga ogwa allowance china ina for MPs in bingo bulletin na kurapa na mangi some a year back ngame chadunga ifumana for MPs and then they went for Christmas ikisi parliament kisungunga close for almost a year aborada parliament because ya zinga 4 months aborado na zinga chipopo gupangame mana ate and then ikituna japare na bodun ko kulili but sometimes lingara na mana ate tine kadwadu nilengonga gwa privilege ngagu nanja ga MPs do maybe lia divert heka manga kurapa nane and then jipali hino kanuka kura then gulene kadwadu so there's no way kaboro deny gu facts ngagu dutin so chipopo gupangame ani asajika kagbien peace despite gupangame boronho belebe Azande in a high ranking te me weringo chimina ni te because ka borvorado in a high ranking manga heyo monaka manga hate because sangame governor do wadere gako jurisdiction amanga sunjete iyo gupa kwada kamanga ile kusana kana juba mbatano
gini sikilizo ga ko na njogule ngel na ga ko position ne che gini podu du ko nga governor na power be ko kamanga ha without gupanga isana gina race mbatan. So this is a situation do ane nani bare wo kana gupa brother na pehere I think tingba ani osadi kanjara kujugu side nga gabino when sende du berani kan zaka sopo gu bino du sende he plani one anaka kusabakaleni gu eda mona kaza vuraro golingara borodu kenilinia okay mana do akachukuru aha so wakeni yawe Azande koditio ka sopo bino gipare me amangora ni pehe Azande koditio ka sopo bino kini jogo ani ane ka kida kujubayo mana karu jubayo ka andu back to Western Equatoria okay and then gumana ane ani kini esejika kita use he kini double gani production every year kachidunga mi asopo binonga kikusha swali awandenga bawe this year I minada ka double kama nge isirini next year and then ogurani duno ani kibi gupangame wani akura yo boroduna uli mara beni mkumbe kiogwa mashini na sakpa ko gulia mashini nika process ogwani ana kusayo gulenga ani awole on the way ka industrialize gani lingara anakaduna mara berani kimba politician inorungo and that's the best way out bomiko ogwa politician they will have to come back to us kasidunga ukumo dunada ka manga campaign chipapo gupangame inada ka manga gipadule they will come to us ngame please on another manner they will come to us hene dwa wale aneka duna leverage ni ngame okay munada mana muji sarawa dule kimo ikonga MP mbatano and minduka fugi mana for anikini dwa wale na bargaining power kana kupadu na manga ina dabache Iran na US ile so kamadu ka hadunga hongo gukamdu kamujihe has leverage ya madunga na any power te barigi henga me ka sopo bino ka kusani hene do chidungo gupane na guyanga da pameda ka atache chi gupanga gamba kada gene gana kuru Sudani payane dunga me every 5 miles ya na manga ina kido uli bomunga ga sakare gene gidulele badagbune kamanga aneka mobilize nga Azande na barani dunduko ani mboka jingo burgu gbagbana jene ngogu bana biranga ki gbanane badagbuki kenga ko mashama kando ka rakina yoro gudwe dogorole ani na barani dunduko ki gbari kando ka tusende ko kusko kurogu bar kanara chidunga pasa arabiani gbari juba ye dada ni guru le yembeyo chikini ka facility du pa ngame ogwani ana ka manga hana ka sopo bino ho kini kushe fresh food ana nashi ogwa hene muna ina shine kwa Arabia yuru the next day tikeda Dubai because jene ni bawene ani do ka ni sacrifice ka manga sunjeni berani wakana kupana manga Burkina Faso yole they are building their own roads nga iya boronando ka manga ni beni baramini kupanga kina ukuma mana be ukuma belewete so chidungo gwa chede upangame ani esedi kanjara kusini no tamai ogwa pape kuna lengo dungani tabani kuchumwa gani lingarando fela marate ropati nego pangame agapa situation do awale tina da boro bali kama ngapani be upana rumbata ngama na depend ukuma nike na mara kwa ni kama ngapa ukuma keni chimo prove ngame they cannot deliver service to the people so our aboro cha they depend now like deliver service which you missing aboro to nake begin pain kama ngaha chipoko ndo chioka kusa choro situation do awale no. All right, this is another subject. Back to our subject. Beza ogwapa mwingile abakumba. Tabani. Noguro nagiarani. Before misana kusana masia mgidinga comment wala biata. Yes, bakari tambaya fo gwa buruna birani wale anafu tambaya fo Lucy na Deyo, Mangala Joseph, Booster Simon na wotirani, and then Sunday John Abdu so kuke panone kuna nyame kuna ngbara kukabirani ani frachi papagi wene ba wene saka padu lereka dungwa pagu du hochedo kupangame ani seke kun kero go English but mina tagi dani translate kurogoena so Azande na lengo kajie gine apango gudu na manga no go bita pango gu du hodundu ko rogo na manga rogo gani ina kuna gu kuna suggest chako ngame
in my humble opinion, the president decision was reasonable to send a signal that no one is immune. So, guleti popogu pangame, yes, kasidunga pa manji hon, but dungwa pani na mangaha. So anyway, gule kupe apeta banez gapo in a humble So tamba and follow Emmanuel Tali. So Lucy na deyo na birani Norway yo kumbonyaki Amule Robert tamba and follow David Misan from Tasmania tamba and follow me agidanga kura comment ite so okay, so tamba and follow Mary Fozia tamba and follow W Ano masia, ani ndo pemko kanele. Sorry, Roger, because Bonamo would pump So miara welcome Honorable Botrus Magaye Nebira Nebi, Honorable Kennedy Ganico, Dr. Kennedy Ganico, Brother Buster, Mr. Buster Nebira Nebi, Brother Margani, direct from Gatton, very gifty do Sophia. So now go and then Brother Fozi, Renji, on Mange, sorry, can I among please on Bopafrani. And Mother Chiji the gun show, the Renga and Afresh Popo Pie, Namangi, human eyes called now. We change your Mangiroko, swinging Mobili Monga, Narani, Honorable Nunu Kumba, Nadunga speaker, Ikinijili Kusayo, Tapan Wajirio Kusayo, Gipale Chimafu. Mbu na chimafuda gwabura na supportili na gwakura araga mbachio na celebrate anikini benga LTS anidingo gwaboro kazabara dunga subject nyeka wine anena lengo ka fresh papa pangawe kini tunapa kuboninga haya na ka fresh papa gule chidule na dokbone apata barani so chiani ani ka fresh papa hogre kajenga ngoni opinion ngegine na ke bingo gini ponzunzu nikaye fogre na kenya za barani anazahe chini ule ba kuma mafro na makika message ani mafro chiko kula azahe uyanga na meme question mele ka sana he nani sarawa ngawo faiji apare wa mungi heno bodundu ko gire chipagani community Azande eli message ile question na chana ndike fugani kini gipapo go obwa borana to nke biso ko de boyo mele ka emboli mo ete pati mai no cho yamole godudu le fuyo ESDK initiative a massive and real reconciliation in the Azande. Wala munebian wine. Because kume aboroma bata. Ana matono ke bion wine shishipi. Any wine shishipi nga wani bafila ni kuniki ndiki yere gono bagara ka celebrate. Wani maigine gineneki ya ki celebrate. Tit for tat. For how long ya Azande anika continue wogule. Yamole rebodu le frani a wale wani majoy no bodnuko likiji ikiga kokoroyo rebodu la rufio ino bodnuko ikuruku yangura indu fobo kindo chipake initiative reconciliation zuzu reconciliation dagoyo chipachie na zera fa Azande o onebianwa sara omenekato na namu Baba Keritambaya tinga very unfortunate tinga boring na kayare bodudure inazogo ya zogambatan kechidunga watero yibena because there's no right time ya masada dunga pambatano so maybe tabari na yawe ne panakoro rogupai the question would be kesinya ona aduni wenengai ona adunga able take na package tiro kondu bere wenengai anyway gupanama ngame. It's not about it's not about what is the reconciliation, initiation, terms are not defined. These are all useless, hollow, empty words. Gupacha idaha, anima pekani na boduko, gaginecha idaha, common head do hon, nika unita bora around it. The reconciliation can come automatically. Ginipaka boro munye, and when on it, on Oyakon on bar for career no work about you. Only I basically one down that 4 dialogue board and Western Equatorial. So excuse me, Gupama na pegi Paris in my brother.
mentality nga gani hapo. We are submissive people. Politics neni midagwaran for the last 15 years. Chama some majority Azande idunga submissive. That's why anapangame. Afila na support filan asapuri. Afila ni support filan. So to undo that mindset. So I can interject. Miracles, but okay, initiation it is good. But you know that you don't have a backed up one. Now action plans now guapayamanga initiative. Initiating bang, but you know set example, but the example Seneca said yeah mamanga tano. You get what Gupamia there. Yeah mamanga you can run mapping you matraka reconcile batano baraka. In example we come when you know batano tapaya bias in basement, right? But if moving on to tangible stuff, okay, this is the reconciliation number one. Masya peke apa ninga, I'm glad ninga ana vibrate na ko si nasa. And my reconcile number one, I don't want to came out na bodnuko. Mama mubari, baba mubari, ananuku pati gini dwe dungo gunina, nina kisojene juba kanti ninga gani akoya, ando koya. Okay, ando aparanga gini podru ninga ga security nina amanga. Oni eki, woron mo goni abama wor gini here. Iyo go bawni gi woro bundo rogo ondo. Yani tangible, backed up by tangible stuff. But ke shidu singa ikama ina reconciliation kin sungwa poro duwe kaboroso pongo bina ate. This unity, honestly, sine begu pagine resources gomoro yahe o mikano kaganya ni tigu vuruboro mi kaganya sini komu senye ni mina pa namo boro gukumadu farm yo mi afiji pa long time gukumadu tutunu ga konvoy yon bokungo izo na so paga bino no uri kunga kam kini dwaga ka poro kini rigio na mo gopanga me ini senye honorable gini na me ini senye gini na tina affect ko swinge skona nite because gini he konariga konye wene ngai gako gini anonga surugu borom ka sengenite so gopado e provide the right inanga situation fa borika empower yo iduna economic freedom kakusanya ka giri inanunga through aboroya so ke mwenye gure kitu nakataki kwa action reconciliation and kawa but kan mwenye rope paki initiation and reconciliation or wapana bodu ko kana manga kana setting up ngogunika unite aboronga a goal katna ka implement ya just setting the goal kitakigu initiative nga itunaza to ka follow go goal is enough unity it's enough chai ngo pai dang idu wa kumaite aborumo ino ge reputation buri pa nga se honorable minada ka mbari ma borote se honorable ni na right honorable ni na gba na musée bari nga bakosoro igundu ana igundu ku gangura gudu eni dio next ogene juba ina bafambia kia aboro ni ye bokino kia ka wo pere kia bari na muka ka visite ogwa farms na ba da runi do ene eri mo yombatani sanga gumoni dum voyo ni ne ka ta aboro ka ima aboro na so poga bin igi gupanga me honorable bakosoro na mama gba ina inspect ina taka ino odoru ni ne ima aboro ene particular so pobino tinga enough ka bagunde ti doru ni keye because mo ino gini pabo ni keye next after wabo na unit aborona take advantage nga ga Azande o do eni nga me ine bi ngo nga united aboro yore dure o ike bi pa nga aboro ti dure rogo action na wa on igberi roni tinga enough se o pa campaign wuri gure me because bo se ma less tamba boromu ka jonera ni dede you're welcome always so ana frache na mo kusa tamba thanks bye yes tamba from no Yeah, minike informasia so gronto no kabirani anime grenga na frache pa gupa mwinga me ya zo nani nga honorable speaker so ani mafradum ki ama peka bunga pai impact ngaga ha at the national level wine kushili na allegation in me kuchili ngawe corruption allegation na ngini pai kali mwingi hechipaka clearly money kati bunga lengo wala lengo ngani wala zedu ni mai aba kumani mafra kipeke ngawe masia ni mayawe uchigo unebia ngawe there's nothing is going to happen because ngogule ikifukura position free and then there's people move on so sarawakia chako whether accused kale lengo dola lengo ngani te mufrudu au politician au abazo ko duvuru saso no boyo nduko izo zato ken ma allegation kuchichio ni sanyo before him any usually has a scapegoat because vuru saso gani a politician no boyo nduko nga corrupt including even our MPs ni impeached because
the reason in impeaching ben ko pangame inadaka deliver service fa borote impeach because the reason nga wole ye dia makana mana dia manga tungwa pai block yo chipa we incentive yana ga ye bingo bolete so nego panga impeach because their own reason so and kinga le rogo ya kibia nga yes nego kina rogo yo but no, that's not all the right the truth so kura pa kina ho so basically apa take and then way forward on again ambassador wa kigianga masiana Azande and karagatirani kasukobino and focus chipa reconciliation but we need to have a common goal nga we need to identify nga kasukobino kakuranga economical empowerment ka creating economical empowerment rogo gani rago nga Azande nga kaneka sarani biko kaneka sanga tirania bono ni kweli sarani te and aboni kweli sarani based ogwa ndu berani iko berani ma berani we can be able to do that so before me conclude masia me nikakaraga bale foro mukaranga upa bale foro gwa broki ani wanto na kafurani mene so na guyanga dadu bazongo fo gwa do na jara na boy ndukolizim yes bakare tamba message ngale fu gani a politician and then gukura pa bere ngame gini we du hon dunga forward frani ga Azande ani forgetting politics gi politics durere ani man durogo politics for very many years tona chabu joni agwa bodurere and anabio kan ya guyo ne ye rupa manga frani te pakina mi ada ka pehe na manji ni gurogo tipapa gani uli bakumbanga konga nando and jipadurere tikindi tabani chadu niki na okonko and chiniki na okonko ba manyi ngame nando mukunu gbari kandu ka pe ya jipofuchio somewhere and mina pehe jipare chiduni lesson frani bamko ani ini gupangame gigani irenbi du ana support hele ina runani watadu ya rungana te so nando mukuni ndukini bien kini kuruboro weli futi ya doni iki chikurogo kamino iki mi ogudaimo ki ogogu ya yenya ogudadu biama oguyo wenga asakale na piko iki ndukini kurubara kurogo ba futi ya durogo yo yeah be identifying ogubare bomko ya ndukinde be adawa and then na gajako passport ogwa hene so kukune report back ngame gu resistance ina bia ha ikiji inanga zendembia fu konga fu nando okay ogwa sakare nando nga kinage gbekilirule indo andu na zendembia kindu kini dakini jikina ogwa sura ogwa evidence ngogu yaro goyo ikini mbu nando nikino kubeko kini tumbo gwa zekira ale belewe zendembia ale kini yego nani gine lesson du cha fwe frani ani ngale kurogoyo benenga go lesson ni cha fwe frani ngame they don't trust nando ya trust nga nando te iliso ya funga fukote gupana manyimba tano vuro manjembe yoiki midogu deo gwa padulele it is because a national security ye ka senga ko borodunga ko dunga sakare and then ya funga iliso zato fukote gwa pana lidi kuchikupana mangile but mina pe kuchikipanga gi manji na jangane yone manji last month tiji couple of week hour ikini mbunando vonyo zanga zendewe nando tinga kuyogo mwado kuna sava kwa sava avyo god knows gure ndo hatini so ikini mbuka mbuyo zakira chadu chenga indu nani kanduka ka reinforce da ko guwa nani ikini go nani lakini ajanza njala so nego upangame ya trustinga kote kefuze kira fuko kunaka maybe kunaka kusakana vura japale so tidungo gupa anadili nani nga jigani political party nga SPLM ne kininyo natuna pa kuchirani ya trustinga rani balwete kagani ogudevura dwadwe ogapale so tidungo gupa do mina daka pehe ni information ani gichirani ne jini panamanga so mina daka emphasize lipo gupa sarawani pehe ngame yes rego dulele ani koji gupanga ga unity na ki design gini plan dule yalembiane ka manga ha ka manga ha vurgi gana dulele and then ki kushe ku the next year ajaboro dulele agwo nunu dulele ko nunu yana mi ke ki sungu boro bangri azan ki kuku apologize for ya mbo pambu fuli gugali limo no gu limo dutili lina manji he
sine ka unite Azande a unite ana mabini kupani gurogunga wabada gboye kwa furami daniyo aboro adanga yete because aboro majana bigu panga ngaga mobilimu aboro adanga yete but he did his best kusende ka apologize for aboro lingara. Okay, so these are the signs but gupana de ke bihe ngame I ngogwa aboro nga politician isungu nga na boyo dun ko gwa patricism ene ogwa baksono ne yesajika yengo ka unite nga tiyo ka yaida ani rukugiyo nga aboro lingara sajika unite nga tiyo umerani mabata sajika unite tiyo wogipana pehere kiye fo bakindo and then sajika mobilize ka create gini future plan du hongo gulenjane kamanga ha priority du ngame ani mbakajiki gane genene chipokupa ngame ka fu regbo fa aboro lingara ge ya hen ka cultivate he ikini kije kujubayo nga peaceful and then tikini yana mana furani ikiruon ka sono so wulio na kura pobele me ada ka pehengame dulci popogu panga gani economical setup ngame gumona manga sunyena NGOs watadu gumoduma na bero ana enji keno gupangame wiro sungu ga family sungu kina Uganda yo and then ogwamana na bodun ko motejo South Sudan yo mana kida bakere hekina ku Uganda economically tina feed gu economy nga Uganda kini destroy gunga gani nga South Sudan so ani sadika change gu pangame kasidungame jare yembe yo no gude linyenga kinayo school sikinayo belwene school sikinayo indunga kana kurogu school de bombi ko gupangame gumana mun ka biergo eni josule mukuni injecting back to the local economy nga yembe yo ogwa pa no so gupangame pa mana doa wale vurusa Sudan nga kashite tinga kina gipadulele because majority nga gamana nandu kana ku kurogo foreign country tina fidi kina gu economy nga go guli ngara du chandu kurogo yele therefore anikini yenga sifir zero so ajane gi sikiri ina behavior na do gupanga ani change he so ka sidwa wele ngame ogudebole pa kuchini toni masia go pape mo yes rogo realistic was yes and ka do pato pacha ngale rogo ngame tabani wiro ga family nga family kati dungame system nga education vuro lingarate security be vuro lingarate mukudu na oligeno ka asada ka kida jaro no go hindu karapa rogo ba yini ka dunga safe why not doing that so upachaida apehe ngame please dumoni na gena ngamu bi mana okay mama sunene enjoy mudunga calculative panga gimana ne contract ko sense you know mose bikamonga gwapai niko ndoro kumbatayo mo ini kamboro chisunye mo you'll fall back into that mudunga wise no gamana anya upabesinga majide himwe no gude ma de every day kini mana fune marali go mono bombo mana ona yeberote kuna hemo mama nga investment rogote aboro dunga very smart kamanga investment ora mata kide for euro kino jura koro Uganda but mo mangi investment kaya mana pero mo nde koro Uganda wala mumai kurapa bado ngawe ka aboro ngo ne ulio ku Uganda wala ako because right now yes lengo the simple logic do ngame no gwa boruchuge do ulia uli kapakine embeyo ginedu namanga what is wrong with that so yeah, for political reasons gupanga guishunga security yes I agree with that but security ana kadufu entire population ite so no gupaka adun kangbangbangame oguradu at a lower level idunga kana yomba tano dakina wacha kasi dunga indu kurogo higher standard and then ikirucha kandu ku Uganda kanduka improve ko education system ngaga Uganda is much better than ngaga South Sudan but kana funga effort ka improve gani ina education system vuru South Sudan ya then anakan but the major issue do the bigger picture do hanengame gumana anakidaha anataruno even zegino no gwamana nagbali bele South Sudan yo kandu ka support gani aboro do Uganda yo umehemo kyo you know that but Kenya mana nandu ka anikin injected back korogani local economy do yembe yo kamu bigu pangame service mana kana vuru yembe right
but manate at traders ina use gupangame ina kipuga ya cash kina beyo mana banki yote you have the ina but tina do gupaya nga ani sadika enforce gupanga digital payment but aboratra singa hayote bekina gupangame the political situation no gu economic setup do yo tima manga pa fa boronga very difficult ya trustinga iyo gwendu tini ngaga orga mobile money ogwa pale anyway gulenga gi opinion tinu me bihe bombiko for very many years anabi mine gu volume ngaga mara nataruzegino kini nduku Uganda yo wokeni yame gu mara nga hare tinandu kuyembe yo kini tumogude kogo a college yembe a primary school a secondary school yembe yo kagani economy du wenenga ka buruno rukorungo vradu kachidunga wapandete bumko oma inject mana ni kogo local economy recirculation nga gamara na feed community na feed economy and then chikini create a job opportunity for abo and then chikini prevent gupangaga economic migration. For example gupangame aboragbali na boydu nkotombro yo ki yeku yembe yo because they are looking for opportunities aboro yembe kigbali na boyo kigakujubayo because they are looking for opportunities ejapale na manga begu pangaga economic migration so kachidungame mugulike pamu kuduna knowledge liroyo manengo kosungo tombro yote barakashidunga circulation nga gamana na feed economy dungo apamu ke bipanga aboro na ka create a business ka create kura apangogu nika kipa aboro inosungo kanaro gubare so kana mbunga ganera gonga anatagbali yembe yo gopani dunga aboro na ya oni mbera go jubaya anakagbali chekini mbeki arago jubaya kini mbuyembe adodunika develop anakanbeka bali tomburo kini mbu tomburo fada. So these are the things inane chedo kupanga ani sedi kanjara rogoyo na ka furachi papa ka change ha achipo kupangame ani ruhon ka ruke inu wodu lenjane ka develop chirani na ka sonsa gani state tamboy masia tamboy froni na borondo ndiko fale chimi ganga pa America pe chipagi apa peke ani mane ngame ana matora ka pe froni azande umenani mabata dungoron kina umenoni mabata beki panga azande ango kwaifa kwarani ani kodichirani kana celebrating do kwaroni kusende kama nataka mara ngana kwa pale yes bubana papa mangada babo all right but level kina ho chaida ani da kuchini ngame ngamu no sumo so kini panga giboro ni amani sawa and then you decide for the sake of peace unity togetherness kedani sedeng kanjara na chipa bigger picture nga aninga azande gani interest nga gaza kana mbato but at the same time apenga ngawe kani pointing or mistake ana mangada bachirani kenya mimango kone pa please mupe kubangire roja ngawe mimangi wale and then nikido anga roja ki accept kia minga sorry kuchini kena manga habari ya bado ngawe aniko sungo kamanga hake abanga odana ba azande ananunga kumbataete baho gulone biaware ananduka achi kanyasa because davro ya pana peka hanga economically chada ni dunga empowered wa pale but still anaida kadunga empowered roga system no bodunuko roga entities no bodunuko kanya government kanya private sector chada ni duyo because anadanga imagine lazira no roga specific area and then aniki roga specific area otherwise monke panga majini kamba mutunu from. So givurana tonakaso dagwachirani sokotana tonakasokoti dagwachirani na ani pangame akwarani pachirani nandu kina kumbata hiyo akumwana develop kina kumbata hiyo but anambuchirani kalichirani wochi onabia dule boroinye nako kudule nga from mundri and inikato na walike ability ya hapo chideki gara wali South Sudan nga aburo na ability na chio bana kuragwa ikiana filani kitu nakabindi chana mobihe wewe na fuchio kina the theme ya politics ana penga rule and divide and rule kwa yeye kini mengi hapo o gabrone ni korogwa ya both side kuchini vraki kuru tombro yo o na create o na maiki confess franya abo kibihe kuchini ana geningo ulipati so lego dole frani na barano mwangaza na ndunga wise na ogwapana munga kaza bradunga me disagreement do dagwachirani ani disagree in a wise way ngago gene ka destroying organic feature ya ka destroying organic objective because kana ngera ngachipagana objective yani panga me the next 10 years
kapele can continue working gile Azande anambwama anapara para mbatai. Because right now we are completely nowhere to be seen. Especially on Afrani chipa upanga presentation nga Azande kasana hao nga Azande. Gine nini na South Sudan. There is nothing. Okay? There is nothing apart from few names here there, but Gine Azande amanga and Masia ni mapehe, Sarawa ni mapehe, Azande lego dule chada na identify Gine hene kakodarani. When kakodarani dule nga sokobino, agriculture, kariga South Sudan. Anese kamanga ngame the state of Western Equatoria, the Zande kingdom or Zande land, gani swinginga ka kusali go South Sudan. Borandu Google kia Google Zande kingdom wala Western Equatoria ni kipa ngame eja borole foye yo ligo ni dunga gai rungo yote ina bagari ko ina mangawale. So this is what we need. So choba pai anafra dele de Azande froni chopa na wapapeke ani mrani na godunduko domine ine pepe wani tona mi ana franga rokupanga we aneye kachiga we kuchihe no ani chigani gani rolo nga ka fresh papa ka fresh puku wene na kwa bobane no ogu aburo bihe nga ako ka boro franga papa, but we need to talk about it because gopanga we wapani mangi abonda ya shishishu kon franga papa chinga kwa pana karagaran kusana chinga kwa pa na continue na kwa panga bobane apa de garani ni mangi bobare pa mutangira ngira bangire gine fresh papa lekini pe fare but mufra chopa in a very constructive way na go emu ngawe munaida guboro jigu pale kaza baro dungawe ragu gana ngana chini ya dangi fresh papa but nini kando kosumo lisani kanjera rogo yo munke pangawe zeni ko jeneje chiko bobare pani mingi lakini kama franga funi rogo kene ngawe munakati gawe wakawe muna provoke ni wala muna momani because chingo kwa padu chirane sometime ana manga dede na munaruka fresh fu kwaro lego dule mape funi bali the way ma deliver tinka sani ni dwa nga more defensive. So chewa Azande ani yaka frana mechapa nafuta mbahe fu ana fama honorable speaker Jemma Nunu chipa ku service le mangi fa hapo for South Sudan na ne wish all the best na ana wish Azande no bodu ndiko ngawe awapa mwengi no bodu ndiko dasa agreement mangi da babo. I hope anagako baranio kanjera rogoyo kitona kambupayo fuda bachani because we need to move forward as a society, as a community, as a kingdom. We need to move forward and we move forward and I hanga me kakoda chirani but identify in here na kakoda chirani lihe. So sarawani mapehe masiani mapehe ngawe agaba kumbale we need to see some initiative from them anya fugoya yes dimu kamanga initiative nga ndia ngame ane baksoro na manga wale nika na koda abo na romu na manga wale zama ina manga wale na kubaja abo. That's all what we need to see now because we run mapata tamba froni mbali dunamo noni masia before me kishe wilpan baro 1 minute because we just left with 2 minutes. Yes, yeah, go pamina da kape fu nananinga, Nunu. So li yogo back for Azande dunga gali aboro. Li yogo back keli ka apologize yambo pambo fuli. Aniki osodika koda chirane bele Azande ha oni osodika duna hipai guapana mamanga tima manga. So aniki osodika njera ke ina gini parindane kamanga ha back. And then manga hats pokopanga chitumbarani katumbo chiri monani bere kumbatayo so wakinaje panga giana peka dure gane abaro kumbatayo anede ke bi unity beron chingo kupana frade de deli paha bu bagbana pa ngogu na manyi kosayo oni saji kambo pachini ko oni dunga na kandang boduroni kuchi goni aboro ya goni aboro ni kamburoni wala ani kamburoni nga goni aboro begu pangame ona kodanga chironite. So changmanga te oni duna ko dati se kiesa jikambaka de sinono ni Azande rukujironi belewe ogwa padu na manga ngame ogwa pa bana kuragba ane ka rukujibang saborosa ana jeni gani trust nikini tagiana ni anikini gini anikiru bale kikushi mo leaders danigu ogwa leaders doa wale so chingo yanga da pakami na ani duna homo parogora ani duna homo parogora ni fuchani
kasi dungame ma ingi kuchi kwaro mu hombo pa beni kwa cha jenga tin instead tin ka fu more power for ngame unga biro go payo and then ku sana kwaro kimbo pa ni on kimbo pa dagba chiro ni tambon Tamba masiana gu yanga da pamilika digisona ni Azande. Agwa boronika ke ka paro social media kini awo Azande do kushina running honorable Nunu chikuli kurusi. Gumone ona kondemini babiko inga gwa borona da ke na bukone pa ko Azande. Zande ho anga Azande na kushinunu likurusi chigari position tere. Borodunga MP na vote. Limo yekina boronika mislida borona gwa pare please. Oni panga ninga ko boronga anti zale dada bazane because mata ya para nape padu yo mongi ya the highest level evidence nga hakina ino bodu nduko na minape message mes ninga shua ngame linika nyanya kanya kuchire chimi china ne fully linduka clearly money bezo kwa allegation ni mwe chiri nga corruption ne because right now yatamanga investigation ki concluded so nikape fully nga linduka defend chiri kalimi pachiri nga ya paho ulina mangite li defend chiri kazabradunga go system is not supporting the initiative but lim sedika defend chiri whereby likie ki prove fa nga allegation ya mangi ki kushuruna nene that's not true because nyane anga kineli misani china affect lite chima affect ga reputation nga Azande and or upao na penga me. The entire system is corrupted. Anga boroso niko using has escaping go to ini ame ninga corrupt. Ina kusa borakusa. But why not? Chata deki na tigeli ikini ame linga corrupted. So we give her that chance because for me, I believe in fair go. You know, regardless, kadabradunga me disagree now, but I still need to guarding on. Because that's how the society works. No society no sumo nazera. Tamba froni body do no ni anadroni body ramuzengo ne o Sunday. Tamba. Masih mau nggak gani biar? Pasongo de sino yo namba kada pumbo pakara Australia Jamba ifuma mafozi ya ajaj Rastafari the music soldier from Chapare to Kubriko Azande kindo katerangaya Azande palanga polo kanerangaya Azande kindo katerangaya Azande palanga polo kanerangaya Azande kindo katerangaya Azande palanga polo kanerangaya Azande kindo katerangaya Azande Australia kani kindo katerangaya kani bakindo atalo bali kitoka nerangaya kani bakindo atalo bali kitoka nerangaya kani baya kita deo sasa kanerangaya Azande mele pani yosina azande kani mungaya Azande pasi yosina azande kani mungaya Willi Azande kindo katerangaya Willi Azande So gulenga gupia ya bihe chapagani kumbona ashire bade bangarani ko masi ateka for update fa go mai kumbando wala madaka jawle ko ka for update fa go yes yeah celebration you know yes kumba mandu wenengai and aborokikuru I didn't expect that number so aboraru personal kindu nadu around 9 and then kukura boraha jingiso yo nga janadu nga chipaindu ta aboroki ye South Australia yo Adelaide yo and then aboroki ye Sydney aboroki ye Mochene ye Brisbane yo na kuraboro dodunadu Tadeo so chidungo gupa and then pomba mandu wenengai ana tunana workshop rago biswe and then gu regonanja hale and then gu bakarepana ulikia yonga na duchipapagani tungarani nga Azande and then na pa ulika pachipapagani na dumbata culture gwa pare so abuna elsama dorungo wona yugu na mayugu pare
and then apaya dungu apaya kuruyo, so anaka anaka develop nga platform nga gawulika pazande ko yugo pazande no, so bodumiat na sunje he kama nga gu platform nga yugo pazande, but gu pamanyi nga unfortunately gu dictionary ninja ga pazande the global inale, so apazande ni kinaira hana gu ina pasango kenayo, so we have to correct that. And then na berewe tabani resolution na kuru berewe den na kananya kasaki na kupanga ga ina ga gani ga culture na kasada ka sombwa bro chipapa ani kodicherani kuchi bekindo na pa mega ani policy nga kindo gwa pale, so dungwa pana duyo ana furaj pa rogo workshop, and then gukura dungwa pa ya nanye kusayo na du chipapa kupanga ga parogade pa fu yongo fa de ogwa padulele, so dungwa panadu. And then next year at the same time during Easter time chinika manga personal, so no du chinika duni, and then aburut na kambaka da ana chiogure bolebum ko ka fure go fa boro itna kambaka da chio sipopo pangame wadu bangare bodu, and then aburukimbo ke chio chipo panga ke yakono tabani aboro na gunde ma opaya duni nga china manga personal aburuki abro person motuno ni kare hena kura state, and then chinga a bit tricky. So yeah, so chidungo gupa nambusa dungwa aboro ogwa aboro ne ye dunduko an kesigane tamba fuyo aboro Sydney oguyo na jana dunga chipopo iye ya na aboro Brisbane ha, so mi aido gupangame chichi eda ko Brisbane yo watadu ku South Australia, but unfortunately chinde kono, so chidungo gupana kasungo kampaka da charani, but kami penga awole ngame chadu nile ngote barana plan ngame maybe ka janedu ane ye bakindo ye, so chingo kupana plan because we have a long time. But then mupe ape badir wale bakine nike ye so gumodo Africa gumodo yo nadeke ye mupataga mana ticket aneka manga visa for but mupataga mana ticket. Yes, ananeka manga visa, and then gwendu honga another ka secure funding in batano kantaka secure funding, then tinaka dodunga very possible, so 6 months within the time anaka secure inanga visa for bakindo. Yeah, and then because invited me go chipaga Nigerian chief neye upaye mwenye Nigeria ndo aboro wala kumudunga yo yana nyamu semu adago chio nikale, imagine ge chief ya invite kono the same time pele ikini pefa akunanga kumuduna mana ticket mada ke yokono opportunity dule, so akumbaki nga almost 48 aboro no boydo nuko ikia these are the staff of the chief, so opportunity dule for Azande umonada ke ko Australia next year please obogino nika yeni ana pado anika coordinate mukidili mono no kwa so ticket no kwa pale as long as you can afford, so, please you're more than welcome because visa dole so chinaka do yo musabo shirini ngaga shartalata next year, so anakama ngawo kuna gupadule, so workshop natuna on Friday which is nika dungo Good Friday, so kura borokina na complaining ngame ani je chilego Easter kusayo, but lego Easter nga the best time chipani mwenjigani event bombi ko gure bole ogudena ongoda school ngaga Easter, and then chadunga bole ngame gwapani dungame monkambo ogudenwa gwapale, so lego Easter agude kana poro, then there's no stress in go school bole, so chidona being that's the only best time, and then do banga weekend public holiday, then kura burkina namanga sunyamanga during public holidays, but majority ya manga sunje during public holidays, so chidona chizugure bole tiningame that's the only best time renjane kamanga ina event, so ana plane wa kuna ni pele bakindo ye, so anaka communicate apa ya communicate, so onikini gigini apango gunase saha chipopo gupanga gu inanga gu pumbone kam nika yele, so chidungo gupame ara kapehe tamba henfo gwa borona sojima ina, so anakafu report afu ngaga gogu event na manji Melbourne yone, so kipe pogu mana na manji
gumana cha gu event rally no gwa pa dun ko gwa boro na ba mara gwa hene ana kai ka fo report kina hene so ana mbure go fu abro Melbourne mvutu yambatano to ni imbagati ya haden kwa yata ka finalize yani kini sikai go front so sidungo go pardon ka ani pehe sidu bakari tamba on sunguna reda yes Tamba froni na boronduko mbali tuno bakari tamba